22. sorunun taşlagan palvan. Loken rayonuna karıştı. Molda Cellal'in palvanı. Jaş palvan. Belgili palvan. Aybek palvan. Ataklı palvan Kazbek palvanın balası. Aybek palvan. At kimdeki? Aslında at Kalilinden çektim. Fahrettin Mirza'nın Krasavçik degen atımının Aybek palvan. Aybek bayağı söyledik abkam. Sorun bulup basın hareket kılın. Şeker uruk ekan. Anamazsın maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli görüşçüler. Mana Qo'chqar ata Çek ayından Fahrettin'den atın tartqani geldim. Bu at liniyasi yaxshi, ulag'i yaxshi, yuri yaxshi. Hazır özü ma'lumotni beradi. Bu Janish palvondan hozirgi chavab jurgan jana ko'r Hayim Oson'un oşonun balası. Bunu Zulpqar akanın balası. Jana Luparik'te Alabuqa satқан. Adilet деген досым бар, ошол чыгарды эле. Мындан бир 2 жыл мурун ба? 2 жыл болду. 2 жыл болуп калды. Мен тарттым эле. Ошондо мына айылдаш эле Фахридин алып койгон экен. Анда месе кеттик. Фахридин, кандайсың? Тынчсыңбы? Келиңиз Антур ака. Келдик. Бу маалыматты эми өзүң билишиңче бер. Кандай болуп атат бу результаттары? Маалымат Кудай кааласа ат жакшы ака. Аттары жайында Кудай кааласа зор. Ошо кичине тыйын керек. Ошону зарыл эле сатпабыз. Бул ат бул айылга кантип келип калганын эми такташтырып койдуң да? Ооба, бул атты ошо Жаныш акадан Кахраман ака алып келген. Кахраман ака алган, Кулунда. Кулунда өзү жакшы була келген ака бул. Анан Кахраман ака сатам деп өзүм алып койдум эле. Анан эми ошо зарылчылыкка деп чыгарып атабыз. Фахриддин, анан бу 2 жылдан бери сен улак чаптың да бу менен? Ооба, улактар жакшы ака. Топта турушу, чыгышы Жайында ака Айбек палван чапкан досум Ленин жолдон. Ленин жолдогу, а? Улакта видеолор бар тоң. Анда коюп кетебиз. Бу ден соолугу ичип жеш кандай болот? Ден соолугу ичип жеши зор ака, жайында бар жок. Аттын кыскасы айыбы жок, а? Айыбы жок. Ошо тыйын зарык, ошону чыгарып атабыз. Строй материал ачып алдым деди эле азыр. Ошого сатып атат экен. Анан бу үйүрдөн келди дедиң, а? Үйүрдөн 10 күн болду ака келгенде. 2 жылдан бери үйүрдө, алгандан бери үйүрдө жүрөт. Балдары бар, балдар түштү Кудай кааласа. Кулундары жакшы эле чөп атабы? Кулундары зор, мощный чөп атат ака. Мына. Бул эми Чекирдин небереси болуп калат да. Чекирдин баласы Хайым Осо, анын өзүнүн баласы экен. 10 күн болуптур кармалганына. Жемсен берге өкүн ака, эми ала турган адам болсо өзү көрүп, Багып алат. өзү багып, суутуп жакшылап көрүп алат ака. Булактар жайында бирок зор. Тугандар, жем жейле экен. Аттын кабагы, тугандар. Көзү чекир. Бир жак көзү чекир беле? Мына ушул көзү чекир. Азыр мага телефондон көрүнбөй атат, мына күнгө чагылышып. Мойну, көкүрөгү, буттары. Буттары таза экен азыр. Буттарын кармап көрдүм мен. Өзү жоош экен. Мен өзүмө экраным көрүнбөй атат күнгө. Ат жакшы ака, таза. Бастырчы, нары көз. Болду, кайтарабыз. Эми кыскача эле. Номер тура, тартыштан номер миңге жокмун. Номери жокмун. Колго жооштой эле ата. Жоош ака, өтө жоош. Жаш балайам кара берет. Ана Фахриддин боюн тарттыңбы, канча чыгат? Боюн мен тартпадым ака, боюн тартпагам. 1.58 деп алгам мен. 1.58. Видеосунда бар ооба. Ошол 1.58 анда, буйруса. Мына Qo'chqar ata Чек айылында. Анан Фахриддин телефон номерди айтып кетсең. Телефон номери 558 05 58 98. Ушул номерге байланышасыздар. Анан WhatsApp теле бар ушунда. бааны кандай коесуң? Бааны ака 450 миң атам. 450 миң. Эми өзүнө жараша. Ат пулуна жараша, а? Жараша Кудай кааласа.
Uyat kılbayt ekan. Үйірден келсе, мына жақын қарада улақ болса, нары бері алатып қойса болады екен анда. Болады ekan. Bemalol ko'rib, tekshirib olaveradi. Mana туғандар. Чекірдің ұрығынан. Хаймосының баласы. Жашы қанша дедің? Жаш 2 asy бил. 2 asy, 5 жашта. 2 жыл үйірді жүріп тұр. Бұл сен 2 жыл қойдың, а? Ben 2 yıl. Сенде мұрнынан 1 жыл қойса керек еле. Пішісінде қойылған. Ова. Қахраман ekan қойған. Шындай маалымат. Сіздермен қоштасамыз. Біз менен чоң болыңыздар. Шындай ел арасындағы аттарды тартып көргөзөбүз. Барлық маалыматын бердик. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатух.